present simple ហើយវាទៅនេះយើងរៀនតពីវីដេអូមុនដោយយើងធ្វើលំហាត់សុទ្ធប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់លំហាត់ទៅនឹង present simple អ្នកគ្រូនឹង review ទៅនឹង form របស់ present simple បើសិនជាចង់ដល់ការប្រើប្រាស់នឹង form កាន់តែច្បាស់អាចចូលទៅមើលវីដេអូបន្ទាប់នឹងរបស់ teacher បានណានេះ review ខ្លះៗទៅនឹង form យើងមាន3 positive negative and question ហើយ positive subject plus verb នឹងអាចមាន s es ឬក៏ is អាស្រ័យទៅលើ subject របស់វា plus object រីឯ negative subject plus do កាលណា subject c it គឺយើងប្រើជាមួយ the I you they ប្រើជាមួយ do plus not plus verb ហើយ verb កាលណាចូលដល់ negative ហើយនឹង question គឺ verb គឺយើងអត់មាន s ឬក៏ es ឬ i ទេគឺដាក់ verb ធម្មតាមកហើយចូលដល់ question ដូចគ្នា question លើកដូចដល់មកដូចដល់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើ subject ដូចគ្នាដែរ plus verb plus object ហើយសញ្ញា full ផងអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ exercise របស់យើងនៅក្នុងនេះមាន exercise ចំនួន13ឥឡូវ teacher មកអានទាំងអស់គ្នា exercise present simple choose the correct option 1 I play football every day អូខេអញ្ចឹងយើងមាន verb ចំនួន2ក្នុងនេះ verb មួយអត់មាន s verb មួយទៀត s so I យើង I you day យើងអត់មាន s ឬក៏ es ទេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលត្រូវគឺ plays អូខេអញ្ចឹងមើលបន្តទៀត he read English book អូខេអញ្ចឹង read មួយមាន s មួយអត់ s so ដោយសារតែ subject គឺ subject របស់វាគឺ he see it គឺយើងត្រូវតែ verb s es ឬក៏ is ហើយវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងជា present simple positive អូខេអញ្ចឹងយើងសាកសរសេរទម្រង់វាមក subject plus verb s es ឬក៏ is ហើយនឹង plus object អញ្ចឹង subject កន្លែងនេះដោយសារជា he អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស reads English book ជា object អូខេចូលដល់ number 3 we doesn't like meal អូខេអញ្ចឹងចូលដល់បដិសេធម្ដងបដិសេធ subject plus do plus not plus verb plus object អញ្ចឹង subject យើងមានហើយ subject គឺ we ហេ do ឬ do អញ្ចឹងចាំបាននិយាយហើយថា I you day យើងប្រើ do see it យើងប្រើ the so we do not ឬក៏ we don't អូខេដល់ពេលកិរិយាសព្ទតើយើងមានបន្ថែមអីទៅលើវាឬអត់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់របស់យើងអត់មានថែមអីទេយើងដាក់ធម្មតាមកដោយសារយើងបាន change ចំនួនកិរិយាសព្ទខាង we don't like meal អូខេ number 4 ជារបស់សំណួរកាលណារបស់សំណួរគឺ do not នៅខាងមុខ plus subject plus verb ហើយ verb យើងក៏អត់មានបន្ថែមអ្វីដែរអូខេ you ប្រើជាមួយ do ឬក៏ the I you day គឺយើងប្រើជាមួយ do you like or like អូខេដូចគ្នាដែរកិរិយាសព្ទគឺអត់ដល់ទេយើងជ្រើសរើស like ធម្មតា do you like ride a bike អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចសាច់ skip វីដេអូហើយសាក់ធ្វើឲ្យហើយនៅពេលដែលបងធ្វើឲ្យអាចទីទាត់ជាមួយនឹងវីដេអូពេញបានអូខេបន្តទៀត see lives in Cambodia អូខេ see he it អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយ see he it គឺយើងត្រូវបន្ថែម s ចំពោះកិរិយាសព្ទណាដែលថែម es គឺអាស្រ័យលើ see it ហើយ verb ហ្នឹងគឺមាន sa ca អញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចហើយអាចទៅមើលវីដេអូបន្តបានគេកុំឲ្យនិយាយចប់ក្នុងហ្នឹងទៅវាវែងប៉ុន្តែបើសិនជាបងអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអូខេទៅលាក់ comment មកចាំ teacher ប្រាប់តាមក្រោយបន្ថែមទៀត Mark don't visit a checkboard អូខេអញ្ចឹង Mark គឺជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រី see it ហើយមនុស្សតែម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងស្មើនឹង he ឧទាហរណ៍ស្មើនឹង he ជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹង he does not he doesn't
so Mark doesn't ok cái này nhưng đâu nước nông là bạn để sai ha chứ cái nhà sắp cứ dương á bằng thang vậy thế cứ giật thòng đá ok number 7 my dad never buys ice cream my dad smart nâng thì để sai còn chừng được đó ok cái nào smart thì cứ buys bằng thang này dương never ní cứ chia cái này ta chỉ have biết rằng never cứ mình tài ở bốc rư cà phê là một trong mình tài tính cà phê ok my dad never buys ice cream okay 8 I often have my mom so I như ta have nhưng mà bậc thang quay lừa về lại does thì đá study mark ok thì đá study person smart see so does thì đá chắc là về cái giá sắc cứ có dương bậc thang quay ná thọt đá ok it drinks water it ok cả na it suy nghĩ it cứ dương bậc thang ok my friend and I goes to school at 7 ok chẳng cả na mình tầm my friend nè friend mà dương anh mình ai tệ chắc anh là smart chỉ xí rồi có hình chắc cái giá sắc cứ dương trời bậc thang ai rồi có ai ý còn ta đây lại để xa tay mình nhân tầm my friend muối cứ nhân ai đài chắc như khơi nhân my friend không ai không tay nhân khu đặt môi nè ok trong my friend mình nè ai mình nè chắc mình phải cắt của mình nè pin nè chả pin nè nó thấy miên dương muối miên là đầu tây muối thịt chắc smart là vì cả nam miên dương khó miên một con xây khó châu thế cứ smart là vì tay bà sân chia miên tôi thật thịt đa năng là gì chắc ăn miên dương này như này để bán tháp smart là đầy tay rồi like được không ấy cứ my friend and I lại nó smart vì cái nó smart vì chắc cái nhà sắc cứ dương á ăn bằng thang vậy thì cứ dương đặt cô thoáng thòm nè ok đọc bí does the baby cry ta con mấy nó dùng rứ ok chắc baby nó cứ tải mùi baby tải mùi chắc smart ít rồi có he rồi có she chân từng chắc như pra does the baby cry we don't have a sleeps overnight ok trong we dùng là đón ri ai nhà sách cứ dương ở thằng bài tiền